mah. Bubuk selamatnya. Bakat kahwin aja. Oi. Bu Rahmat le. Jak tak kemawi mtong ah. Raya pedah. Dah dia peraya dulu. Jak tak kemawi. Jak. Ajak nak. Oh dia, pas dah nak bubur dah. Ya. Ya. Oh, nak dah. Maknya ada Weris ini. Kung bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kasilik gua. Tun. Jak. Pencarang no le. Jep. Pencarang le. Kami carang mat. Ayo dah jaga apa? Kenapa? Nyoba dia tak merang. Oh, bandu koi. Bukan bak bungkut. Cak yuk. Pasal dalam depan. Oh, ni kau balik. Kah lihat rang mat. Nyong, lu hang le pi ungkut let. Mah, mungkut dong lihat rang. Masak Mampu kau. Cak mah nyorang ah. Oh, Cak kau balik dah. Jak, kaji ah. Kaji tak kemawin, mau kawin noh. Ya. Mama nyosang ipah tak kemawin mat. Ini tu cocok. Ikah nak kemawin oleh ino mat roh. Kau balik aja. Kap mengkut. Nyoro kareduk nyo ha. Kap. Wow, ju nong kut pi mahai ha. Kap, baik jangan ku kap dia. 1 hour later. Alah mak oi. 2 hours later. Kamu grip ungkut anak kap mesti ning dalam kiban cara anak kap. Mat, nam tu mekah mat. Anak lambat. Kadang pun enggak pasti bang lo. Pernah kabar ampun kota mat. Don na pun kota lo no. Cilon becut mat ampun kota mat. Kalau ampun kota kah no. Ya bang. Oh, nyo ampun kota kah mat. Oh. Nyo kon ampun kota mat oh. Apa cik no? Ampun taku. Nak gua. Sa anjing pasang ku pun kota. Biar raya mungkot no. Prai mungkot bah. Entah baca le yo. Ayo kemari yo. Kita mengkot raya raya tu. Oi. Pal. Ikat bala. Tolong bal. Bal. Agak becut. Pal. Lu ni mau betul dia. Beo yang tak ada ikat mat. Pak putri duyung mat. Pak putri duyung. Nyo ko putri duyung mat. Putra duyung mat anak kemah mejin mat, mejin. Tu lagi pal kepali nak kapal. Mejin mat, mejin. Terima kasih yang sudah klik di video kami. Dan jangan lupa like, share, dan di komen ya. Dan jangan lupa di subscribe.